man basa makend ni mbogye long yo ebe holbe tobakunde e bale boy long I import be hobwe ni hemle nyamba we John unorle e yong sat unyi yon utobere e nyu hala nyen unlama yi e homa ubinyorne hala we unlama yi mbog yon kuba ne kwa ba jole basa lin lole hob e bon ba me basa aye nyambe nu aye ingi ba nyambe e ngira wol ma hongol mong ne hob wong unte hen kong si ne mis mong John unokle ye inkebe mangan matehe ngwe mo injel inyen uyile iyom ini iye lam iye maliga iye sip ikebisu John unokle ngos nyeli lama he ubad nwet baken babalong banyi nitehe le man me a womankang ici et nous le bangorje le mam linki ha nimborye anje bejek ni nyoma o ma basogolbe aning non laga ni mabogok mamam mabot bakoba hala we lining longe ning un lama ile long begwebe mawanda long pulasi ebila hol enyu le bayine babe poros bon balong ne hob pulasi hala yin lilim jam ni long ingisi long ijaman long shin long iyapan ikebesu bakana mambenge bakir le banda matem imboria enyu itek ane Jupiter Gwet Mars ne le Kormasango Uranus hala ililim jam ne long Chine ane Confucius le Kormasango Chele Ches ebobom ne Gwet le yigwelel peke bilbok hala yekin lilim jam ilong me ane mbombo le Kormasango murnganda ngom anlal benjal ne gwet njanjang inkahato bininini bakal bambenge bakirle banda masom gol kay kalasin silba mamuna ngok mpuma pekek ikebisu bilong ba Afrika enyo bong le yom yo iking bang bo isom igwombini nyen pulasi babu borun kuma hok ban sebele RFI ingisi babor BBC Amerika babor VOA ikebisu yom lamayi yo inile bachamangang ban sali RFI to VOA ban kozin sa wap hiku ane ikuane imbenge bakin mamam Johnson wap iye leba poros bon ba Afrika nonanga nembang ilong yap bilong ba Afrika biye liyep bi yibe mahol bon ba Afrika ba gwe be yi topic John Macon mantul bilong wap kiki ba yibe bok mamap John Banjo gwe bon bo enyu hala nyen ndike bilong bakana bon bin la hola bo le babana insang ma ho papot matibla ane making kike bisu gimbon ba Afrika ba nebe lente ba interbelonge ilong yap ingira wakana bambenge banji mbok islam ba hemle imoni wa bangwilil
ingira an lama ba ntera ga bilong ba kana ike bisu ingira ba puna ba bibi nyugur mandap mangi emma in New York long America yongim ben le murnya ginye aunda bang min hala be lo jom ne hara isung the post enwero korba no wala ingera bon ba Rwanda ba be jogwe bon ba men ko me bitiri me bakana bambege me be unda mim me bon ba Rwanda ndi ba baraki ngi bon ba Rwanda lela banol bi lo bin sang ni ba kware long ishin ebiti bi long ba Africa mayiga le ba hula long yap le ijob le coral le arna matin ingwe ko no bogol bo no masambo no wara iyiha long i Taiwan ki gijam le bisu long ishin le kal bi long ba Africa le bo ba sona ba yeli yep John belong ba Africa bilama nung lenye kalasin gold silver bikek ngok mpuma ikabisu e jam li yona ba lini li tabe maliga e nyu hala nyen unokle longi tirgi ijo la gwet di don hala we ijo la gwet makenge e nyu le yi yon yemut gwet wan bin lona ma hol bilong bubakana bambege ni injel ini le manga bambang li kenge bang gwelel lin tarbe ebot batabe bisonda ndi basombok jo kigibo di la tehe ju ni gimbile man nde mangin ikebisu ingera uye maken mbok yong uni gabor bape un tila yo ni matila mong un por yo ni hobwong un pe mes bitafel bitiri ikebisu halan lo namin son money le o biselel le bang manga be ikebisu ndi unungul biselel bon be manga bijek mao ikebisu nin kongisi John man me awabang new ipor ne gwelil hob welu gweya indabye imbaye yisugulu o ma we son ma koraman tarbe litenje ilong me ilong Cameroon bilong ba Africa ne bilong ba kongisi e nyule masobe ube iyongti mbok yong yon ya yiliswe ngweles ne hatmut John unokle e mange abega ikamba hinyi nyenwo eno man me ahoya bang mamben ma ilolombi abiti bor bakoba ngokle tuba ingera abuhola bot bakoba gwet leba yembel e bot babe jos babe gwes leba job ibase ba bomisi ben bisu yon kale man me aje bang bitek anyo bang ma o malonga anenye tigala yilan kol ilong i ben yona bang kale man me anung le bang bitegwe mur atabe man me ben yona nkale mundom ahaba bang bor mura to mura ahaba bang bor mundom